Good morning, ma'am. Ngasi August ki tang tari ne ko nong chu bi satra ju noi yam na su lang na dre mayam lak tring ji ne yam ko nong ai ji mayam lak na da kan nong sur kan ji da thawa yo bagi ko lak pa satra jing ji ya ti na maman wang na khalle noi ji ko adura ngasi di mayam lak tring ji da khu gi chapter 9 na tak pa na tabi do ko khara tak pi ge tare yam toina jo hangan ba question makal khar kak sik aina shortcut palaga yam laina kolombo thadana hot pe abai mong da take ba ko hoji aini sida lokhali ba question je hanak ta thage ba SSC na loba kamaina secondary level gi July tang ani da thage ba duguma exam do ni hoji magi answer ki PDF loi phangna bani adu 11 na yenbe ya ba gi yam toina hangi ko si SSC gi hoji yam kan hangi ba time ni SSC da hang ba ha je beng railway da hang duini railway exam la ka da sing da su kana ni maram di railway ge SSC ge je TCS na lowe exam ko ma wa di mata mangan da bi da shi horoge sida pyramid number se kana no sini ko masi 11 ne yen bi yana na bagi da makta if this is divisible by 11 then what is the value of y value kya no si haina na bagi da makta ai noi da trick ama ta ke ba ha ma si hana khangna na say for example si number je 11 yen ba yana na ba karam kwai pik pa masing ti sin duino sem da khallo 11 yen ya ge de karam kwai pik masing ti sin ni 11 na divide to ya ge de karam kwai pik masing ti sin ni 1 dis loidra habadi 121 ta na ba ado aina tak tu rule jina maning dagi bar singo sikhe ani ni pulaga group se mo habo ko ani ni singo si ani sudre ko amaka han ge maning de horaga kedo ba ani ni pulaga bar singo ba यारे को सिद अनि सुद्र मथल ले रे अदो सी 11 yen थोपु तो क्या लेम गे क्या लेम है हारिबा नंबर सिंग से 11 yen लगा ना क्या लेम गे पुतो 1 जे 11 yen लदी 1 लेम है 20 जे 11 yen लदी क्या लेम है 11 1 जे 11 9 लेम द्रो लेमे बानी जी पुंसे लो क्या तारा 10 अदो 11 yen जाबा मसिंग योंग न बगी दमक तो क्या वाले क्या हफ्से लदी आनी 1 हफ्से लदी आरोइद्रा आंसर जी 1 है एन हनिंग लोंदा जी ज्ञान थाई को मैं से si number si 11 yen jabra 11 yen yana bagi damakta karam khoi pik masing thi singa de ga harka din nakan dagi maning dagi ani ni pulaga singo ham natro aina haja singo ani ni pula singo se aning dagi ko si si ju singo ba yarba adu 11 yen thokya leme se 11 to 20 to 5 lembra 11 7 ja 77 kya leme 7 lemdro 77 natro 7 leme ko ani pula kya tare tinadi 12 tabra adu di kya thi ladi 11 yen jani 12 tare ko 3 thi ladi abra kwadi pik poker ma masing thi lagadi ani si 3 thi ladi adu natra sumaina magi ne sida thi sindui masing ja smallest number thi sindui masing ji kana 3 ne kya da bra ja sumai to dana 11 yen na masing thi sinabagi da oina bugi da makta karamba khwadi masing thi singa de gi hadi simain ti ne adu si apply to diba hoji ki anka je akhona pyramid ki ana sa 1 2 3 4 5 6 7 y ko maning de gi ani ni bar singo si simaina si 11 yam da kya leme 1 si 1 leme si 1 leme bra adu akhona y je na tong 1 ni khalama je ko si y virus kya ne ba 1 ni khalo ba y do khona tong 1 ni khala je adu si 66 salani ko kya sala 5 lembra are masing thi no kya tare 5 6 7 8 tabra 11 yen jabra ya de kya hapsel diani 3 hapsin madaka oidro 11 yen yana ba adu di akhona hoji y ji 1 lori ba se ya de 3 maga hapsin madaka oi kya tare adu de answer 4 sumaina iraline to bi logic si yan dai ko ji understand to bro maning de gi ani group sema bar sing ya sorry ko singe adu 11 yen thopu da are masing loi puthoe adu ga tisinare 8 tare adu 11 yen na masing oina bagi damukta 3 hapsin bada ka hoi akona y1 lawri do ya de 3 maga hapsil 4 lor maga dian he understand to ko sumaina yam thun hot pe hai bone aina sida tais na sai thun hot pe ana ba trick tu ma sum tapi be wane ba ko yam gyan tari bra adu question ama jange siam yengone si question je ke dore si 11 yen na si jo dum hangi ne SSC ki exam hana ki latest ne ko si jo selection post exam ne ko SSC na loba selection post exam ngi ne ko
2024 ngarang nan ge exam ngak tani se adum hanga le juro ba adu sika ina se kamai hot kani khina makha number 11 ye nya ba karam manoi adu di smai toro ngasik to ma group semi toro 11 ele kya lemi 22 adi 7 lembra 11 ele kya lemi 44 11 ke le di 44 2 lembra 11 ele di 11 1 11 te lembra kya tisnar kya tara tara train thoi trampa 19 11 ye nya bra yar maroi sidi pulo 11 nya bada 11 ele di 88 kya lemi 7 lemi 11 ele di kya lemi 7 te lembra 11 ele di 44 kya lemi 5 lemi tisnaro traunga kya tara kuni thoi dabra 11 nya dra si yar mani sidi atai jadum yengo ansadi ma tar mani ko 3 lembra sidi 1 lembra 11 ele 2 lembra punjila kya tara hom mari manga taru yadre ko sidi 95 61 smani yengo thu bune ko 88 wer di kya lema 7 11 ele di 55 wer di 6 lembra 11 ele di kya lema 5 lembra punjila kya tara tarom do train pan 11 nya de ko aduno yaris kana da ngare b sumana aina pulab yeng bai wani am khang ansa phanga di to yare maning dagi ani ni grouping semo adu 11 yen mada are ma sing loi putho adu ga mositi sina ka da kya tare sa 22 tare 11 yen nya ma sing phang ya adu option number vs dan sa thu de ne ba ko em gyan dai ko se thu na ba sina khar thu ne ba ko anda bra hoi sima khang ya adi atopa tolge adi divisibility sima noida divisibility yen ba ya ba nium je si am to ina hangi ko yam lai ju lai ba ko arai ba sida noi matam yam na save tau de lai haraga sum tapna hol le de kana de mingon de noi ne hen manga moi ko aduna arai ba sigi divisibility jam hange ba ko yong sida 9 yen ba hare numbers is divisible by 9 hamno tro 9 yen ba gi de me am aina noi da kari logic tai 9 gi de me am atai kaim toru no pirmi ba number sing ja 9 yen ba pula pula loi lok thokro si 9 yen ja lok thokro ba siska 3 ga pula ga 9 tabra 9 natro lok thokro phaga di 10 natro 10 de dap sela di kya tara 18 9 yen ja re ko sumana yan da hobra no se da ma ka haluro pirmi na ba si 9 yen ja ba lok thokro ba ko siska 3 pula kya tara 9 tabra lok thokro 8 ka siga lemori ba phaga tisnara 10 8 dap sela 18 si 9 yen ja re si yara ma dawne athe di yara maroi si 9 si ma lok thokro 4 1 5 6 7 8 yadre ko sia hadi 9 yen ja ba ha ba se magi di sing du sam taw nga 9 yen ja ba ta dawne pulap ti sin adra ga so 9 yen ja ma loi kok that kro si 9 yen ja ba lok thokro 4 ga 2 ga 6 6 ga 3 ga 9 lok thokre adu di only 1 phar tare remainder 1 tar ni yen ja roi sina mari manga taruk tare ni par remainder 8 tar ni ya roi sina remainder 0 yare sigi di ko asa sar phangra bi ne to o ko asum tam bai wane mai na haisi ko adu 6 ga 3 ga pula kya tare 9 tare lok thokro ko 5 ga 4 ga 9 tare 8 le me ya roi yar bacha na sen doi ko se sumai dau dan hot ka do are ko si sorka se sum divisibility jam to hange na ngi bo hange ko na ngi dem lai bani da are ko adu sum ama ka wali se last shot kara ama ka ta ke si sorka se da haji ke no aina no ida ta khraba which number should be added to 3 11 4 kya ba 3 ne 11 ne 4 ne 14 ne hariba number mari se proportion oina bagi da makta karamba khwai pi kuma sing thising dagi proportion oi bai di mayani puina baga mata ani puina manani hamna tro mata ani puina di kya dara 42 tabra 3 ga 14 ga dia 42 sina 44 thai mana di ko du ta proportion tare brasa tare ko proportion ta na bagi da karamba khwai di pi kuma sing thising dagi haiba se akoina anka je option da leri basing je tinsin laga no yeng ba yai ko yan dabra option da leri basing je ke do ba tinsin laga check toro se option check toro se matam chang ba yai ko adu nang na tawdu si ai method ama ta ke ani ji ki difference kya no magi difference ma bani ji ki difference kya no se kya 3 ke 11 difference kya no e na tro se ni difference kya no te na tra adu di adu te na si puriyo te na 3 puriyo kya tara 3 3 ja 30 adu e na si puriyo nipan mari ja kuntrai toy matha ki difference kya no matha ani ji difference kya no si ki 32 ga and 30 ki difference kana no baba ni khena basida sida lai riba 8 ka 10 ga se 10 and 8 ka gi difference na yen ga da answer je ko kya tara dudi 32 ka 30 difference kya no
2 10 ge ka difference kana no 2 1 tare this is the answer na option trick tor se ko hojiki logic to khango bra han bagi ani ji parani ko mabani difference puthoni 8 ani akon me ni parani mabani difference 10 sigi 10 jiga sigi khoi harma tam jiga karan puinaroni om tara kuntra sigi 8 jiga sigi hom so tam ji puinani nipan mari kuntra to se ni gi difference tu kya no khaiduna fold 2 ni aduga se ni gi difference kya no 2 ni ani yena ga do understand tawi ko se raba adu akhona put tawro check tawro yinga su yai ba sinoi na gyan thajadraga di ko 3 11 4 14 hai am 1 answer ji 1 tare ko 1 de chiladi kya tare sya 1 loi tisna ni kya tare sina 15 tarani sina 5 tarani sina 12 tarani sina kya 4 tarani mayani pura train thoi manga kya umpu tramni manga kya umpu proportion ta dro mayani puina ba matani purina ba ga samana ra dudi check to kan da summe ko adu akoina holi ba se yare adana haying option check to da matam chang dei saruk sumana jar thuna tawr se ko mental calculation to yai ko si aina tai je noi da mental calculation to ya ne mem gan tari ko si adone kan ha masing mari piram ga da bone proportion gi di mari pi da ba de masing mari piraga madu proportion tabra tanana bagi da karma masing tisin ga da ge natraga khaidu ka da ge haraka dunia da samane tisin bagi ogera khaidu po ro si meta se dum palo ha yar ko na haise last one ka nong haram gi ko question am pige 2 7 8 9 6 4 3 hariba number se 11 yen na ba karma khai pik masing tisin gani hojiki na ta khib da nising am ji ko 11 yen ya ge karam khai masing tisin ni adu di thuna taw ya dro kolom thadawu yani 11 ani adu si 2 lere sina 1 lere 3 adu ta di 3 di 11 lere adu ta di si kya wale si di 1 di sila di yani ko si ansar 1 di sila ga di 11 yen nya du na tro adu kamai na tongni main calculation ya bane ba ko si 11 yen thokpada 2 le me si di 1 le me 11 yen thodi 88 le me 11 yen 33 ti le me ko train pan trampan kya kun kuma thoi tarba wan ti lagadi kya tarni 11 nya roi dro ti tu tarani na tra tu si ansa ne ado ina hojik noi da hana ansa tu kolom tha da bido wan tai nai da ai kolom tha gi bra kolom yau de ai hod ki dra ado si method si without pen hot padan mathing yam pang mane 11 nya ba masing yang bisi yai ko aina noi da ta ko isum kolom tha bai wan aina hojik to gi bade kolom use to gi the kanai da na sa ado na ngasi bayam zu lak tringa ji da kana method khara phang min na re ko यार मते से मत होगी इंग्लिश में तो